ka thu soi hi enga ma engai lo ni po in ifa ti tal hi ngai twa vela I thil chalo ti thin le chin dan chalo tak tak te hi ifa ti tan thil pui ta ka thlen pha thei ti ngai twa vi te che ti in ram si jawana chuan anu pui phul mati chu a shil mol mola ka shia alom ka fa te ka enkol na hian ka ti tur chin chu ka shia mi hmu anga mol le fanau ti enkol dan thiam lo ka ni lo a chiali a tha ka shia a midang te soi ringo thi shia a keima hi thiam lo min chan tir zela inuam ti zong takani ti in phulmati chuan apasal chu achang let ve a chenam khoweng tina an soina song song che hi shilawa min nga yem ni engma zep an nei to lo hi ti in ram si jawana chuan pon chwa pa chuan anupui chu haule bor bor boka anupui khosak dan le thil chin dan awang hian ram si jawana chu hun engemaw chena tang to khan ril ro ha reng rengin hun a hmanga fa pali mi pa pakhat le me chi pathum nei to in an fa ti hi au palam phe chu an tleirol chhowe chan pa chung ko pa bir hian anu pui thil chin thalo tak mai a fatin an ron en ton chho chu a thil hlo ber ni ma se nun uluka film khur taka nun kong zo tora ashil fo anu pui la hian angai pui mo bok si lo phulmati hi chian kom thiam mi takle khosak phunga po mi van tlang tak ani ve reng renga kholaya chian le ama ngai na tu po nei nolin chungzinga chuan an veng chunga khosawe tho kumsom ni pahnia upa tlangwal pakhat nen anin kom ngai zwalin anin zui fo thina phulmati hian an chen ina leng tura ko fowin thenom khoweng te po in an khosak le an omdan chu an haibik lawa pasal pomlai nei ni chungsi a mi padang a kom fo tamai chu thenom khoweng then khate chuan mak an ti in a pasal ram sajawana beng alo thling ve ta hialani anu puin athu soi engam angai don lauti ashiveka athu sia te po chu soi chuakin shelma se no pa inti thiam lo na bak ma bak an nei dona a hriat lo awangin hun engemaw chen angoi bo pui hnuwa anu pui chu athil thalo ti te ban san to torin a hrilli a ma se omzia om theilo atopa topa phei chuan an no pa hian an om shan pha tange nge a ram si jawana hian an veng chunga tanga hlawak lo an ma ni rama in te sa in a khosa ngala heti la hian anu pui phulmati chu afa paravi kumara le afanu pathum tinen Gosaigans police station huam chunga bakri khwa omhmun an beng belve boka apasal hmundanga ashanga khosakta ka chuan phulmati po chu ahma a in azalenin adu dan danin a khosa chhotan ani bera ram si jawana chuan anu pui chu ral khata tangin anun te simve turin aloti ve reng boka phulmati ero in enga te waka ngai lo an thu in mu theilo awang le nu berin anun asim du lo awangin annu pa hian om shanzai anrel henta ani me ni som pakhat kumsang ni som ni pakhat aron her chhuaka Gosaigans police station huam chunga bakri khwa a khosa Ravi Kumar chu Gosaigans police station akalin apa ram si jawan kumsomli paryata upa chu mi tu ti hriat lauten khopo na an that ani ti in report a theluta a apa chu an ma ni rama ama chawa khosa ani tho police te hi a hriatir boka report an don bo zuin police station in charge Amarnath Verma le police engemaza te chu thil thlenna hmun lampanin an kalngal wata police ten ruang omna an bathlen chuan ruang chu endikna an nei ngala mithi chu ahmaya I chapmanga chhodna ni om taka oma ruang bula hian I cha a chhodna ni om tak manrua po police te hian an hmubok ani police lamin an ti tur sang sang te an ti zo hnu in ruang chu postmortem turin an thon ngala an chung kwa hi namhnoi hnung an ti de zinga mi ni in melma emo anei om thenom khoweng ten an shilawa chuti chunga miswal kutwara aboral tamai chu mak an ti in police lamte po hian angaina an shelo hle a Lucknow police commissioner DK Thakura thupe kangin DCP Khyati ACP Swati Chaudhary baka Gosaigans police station in charge inspector Amarnath Verma te chu tol thatu jong chwaka chuina kalpui tura shatir ngalin police lamin investigation team adin baka hian crime branch lamte po he nu chuina hian antil ve boka tichuan investigation team ten kil sang sang atangin chuina an kalpui zela veng chungmi engemaza te po kovin zona an zo thloma tin heng baka hian boralta ram se jawana chung te po thil thlendan chungchanga kovin zona an zot boka twal thana thlendan chungchanga engma thu chang an na thei chuang lo ram se jawana borala changa kar khat nuwa police lamte chuan engwanga
ram si zuana chu ashanga khosangi ani sha tumin anupui phulmati chu meni som pasari kumsangni somni pakhata thuzo fiana nei torin an ko vele a police te zo na changin phulmati chuan a pasal ne na inti thiam lo na le in mel makna an nei lo thu police te chu shatirin nu pa inti thiam lo na kan nei chumin a thin rimin tuna a omna kan rama hian inte sa in hun engemuti chen atang khan ashangin a khosato ti in police te ma hian a soiboka police lamten zo na an zo te po chu a pasal a sona wanga aril ro ha lai ani awangin a chang momal theilo ni in an shia a thu tampo an zot lem lo chuti rwalin athu soidana in kaltam tak om ero investigation team namte hian an haishan lawa phulmati in apasal boran chungchanga police zona a chan tum hian apasal chu a khosakdana an chung kotana harsatna thlen fo thin thote zuin chian anei thin thole chung azu in puitenen hian indi thiam lo na engemo an nei awanga wandoina tok ani mai thei tho police te ma hian a soibok ani police lamten ram si juana ruang an va mu khan a hmel sha chan theilo tur khopa suisak tumna a ang antibera ruang chu tunge ani ti finfi ani theilo nan ko thlak tu te hian a mai chu i cha in an chu chewak ni in an ngaya anupui thu soinen po ein mil chhowiawin an shenge nge ani an do anga finfi ana an na mo fo thei mai lo awangin investigation team de chu thil thlen hmuna bokal le in veng chung mi then khate komna le thu zo fiana an nei le a veng chung mi le thenam kho veng then khate chuan an nu pa chu anin ti thiam lo na awanga om sang an ni thole phulmati chu an veng chung tlangwal pakhat ne na anin zui fo thin tho ba ka an chen na ina leng tura asom fo thin tho police te chu an nau shil hloma thenam kho veng then khaten phulmati chungchanga thuthar an soi chhole ta ka wang chuan avoi ni na tan phulmati chu thuzo fiana nei tura kaule in Gosaigans police station inspector Amarnath Verma chuan i pasal chunga rong taka chetu hi sha em he thila hian nang chu itil ve in kan ring lova thudik tak isoi the ero chuan nang chu ifi hli manga itana tha anga tol thatu chuan dan angin shemna a hmudon ani ti in thiam takin adopta a chu vele phulmati chuan tol thatu chu bakri khwa a khosa kalyan singh ani tho soi chuakin kalyan chu an ina alen fo thin tho police te chu ashilta a chu apasalin ashiatin athin arim hle ni in asoya kalyan a hian ka pasal laka hian rilru chhia po in athata ani ti in kalyan a che dan chu ashilta ani an thushiat bo zui ngalin police te chuan kalyan a po chu an man tangi nge a kalyan a hian police te ma thudik tak soin ama le phulmati chu ramsi jawana hian a holhe ni in asoya chung thilte awang chuan ramsi jawana chuan anupui phulmati chu kotte hial thak angin a soiboka phulmati po in apasal khosakdani omdana ashe om ati awangin apasal hi thaturin minti ani ti in police te ma a achen dana puang tangi nge a ramsi jawana thatur hian ama maya ati theidon ashiat le awangin a chen pa sati sachu ama chanpui turin soma tin sati sabaka hian sura chale nira chapo som telin meni som pakhat kumsang ni somni pakhat zana ramsi jawana chu a chen in alo chilin an thatamai ni in police te chu ashilta ani tol thatu te hian ramsi jawana ruang chu a chen in atanga metar zawela hla khopo na kalpuin kongsira an paini in police te ma a ansoya kaliana hne changa he tol thana a in nam hnoi midang an sha te chu police te hian thu zo fian nei tura manzui ngalin tol thatu mi pali te ba ka boral ta ramsi jawana nupui phulmati te chu tol tha thu boi ritak article zathum panni za somli pasari za somli pakwale zani pakhat na tlo chana thu boi semsak anni a Gosaigans police le crime branch strang kopin tol thana a innam hnoi te hi darkar somni pali police custody an shen nuwa meni somni kumsang ni somni pakhata kota innan tora shwai anni a hemini vek hian district jail lama dalu anita ani